پشتی کو پارێزگارê Duhokê dîdareka televîzyonî da ragihandî ku êzidiyatî ayînê hemû Kurdistanê ye, ev ê çendê karvedam dîvxudayîn an. Gelek kesa torên civakî da peyamên xwe arasteyî navbirî kirin û gotinên wê red kirin. Hevwelatî dibêjin gotinê parêzgarî cihê qebûlkirinê nînin û dê ziyanê gehîne parta wî jî. و اگر کسی که کردستان دا ازدی جی نبید بس ازدیاتی دین کردستان همیه هیوی دارین که بردوامی پی بهده دان چنابید تو حقیب دیخو و صلاحیت دیخو تشپش 5 میلیون کردا و باخدی و بریار سر دیانت آبدهی چونکی تا گود کردستان آنکو همی کردستان پیتش 5 میلیون که ماسی 40 میلیون وان کردا دیانت آوان دیانت اسلامیه زان الویری توی ضرر الوی حزبی جید کی او حزبا تتگل مامۆستایەکی ayînî jî dibêjit ol û neteweyên cuda cuda bê hîç kêşe û nakokiyek li Kurdistanê pêk vedijîn. Lewma pêtivînaket û qebûl jî nîne kesek xwe li ser Kurdan bisapînît û mafî bidete xwebiryarê li ser ayînê wan bidet. Ji ber ku zêdetirîn û sadê ji xelkê Kurdistanê musulman in. خلکی کردستانی تقریبا بترش 1000 ساله بسرمان بی گلک گود میتین اد بسرمانه و فلانه گلک گود میتین اد فلانه جیرانتوان بسرمانه گلک گود میتین بسرمانه جیرانتوان ازدینه ما چی مشکله سرگنینه یعنی و هنده بیرامه و با بیرد متید مشکله ما نبوینه افروکش نیکا ام شنی مشکله بخلقینین بو خلکه کی دینی وان بازرینین آنجک مشاعرتوان تیک بدین که بسرمان بشکل که عام جار بیجن مثلا دین رسانه کرده زردشتی بویه ولو زردشتی فلسفه نه دیانته جار دی بیجن مثلا دین کردستان خری ازدی بویه طبعا بیهانه بو ازدیاجک و بو بسرمانجک چون دین ازدیا دینه که داخراویه گرتیه نه چه بد کذبت ازدی و نه چه بد کش ازدیاتیه در کبتن Eldorvî babetî kenalê peyam daxwaza ronkirinê ji parêzgarê Duhokê kir, lê navbirî bê ku daxwaza lêborînê ji xelkê Kurdistanê biket, got xelek pişaşî tê geştiye. مروف متدین مروف روشنبیر مروف آکادمی مروف خودان وجدان مروف یک ذره شعوران اجتماعی و وطنی دفع بید ناچیتن آخفتنید کسی که لی ببرید و ویلون للمصلین آنجیلا تقریب الصلاة بین تخواه هر آخفت نکامه کر بید که پروفسور که تاریخ ادزانم اچد دیجم بری هم بسلمان ببین خلکی کردستان یان زردشتی بویا یان پاشید بوینه مسیحی پاشید بوینه بسلمان و تتونشی ابا کلتور اخرى لغو کی کردستان یا مهمیایه و دوید ام و فکر دمارگیری و عنصریت چیا نتوایی بید چیا دینی بید چیا مذهبی بید چیا حزبی بید دانی نلاه که Demekî da ku îslam ayînê serekiyê pitiriya xelkê Kurdistanê ye û ayînên dîtirkemîne ne, lê hindek kes û layan ji bo berjewendiyên xwekal serhest û sûzên xelkekî dikin û car zeredeştiyê û car êzidiyatiyê bi ayînê Kurdan zanin. Amed Brîfkanî, Kenala Osmaniyê Peyam, Duhok.